好，咁我哋大家用一個最虔敬嘅心，雙手合十，恭迎我哋最尊貴第9世嘅堪千創國靈火車進入會場。請大家雙手合十，留在自己的位置上，恭請上國靈火車進場。我哋大家一齊向靈火車行3問訊禮，一問訊。再問訊。3問訊。大家請坐。講座正式開始。लो
Tene ta tanda che nambe ga kashu sembe kapso tene kono number tapa de kalchewa yembe cherna tombo kono number tapa saltab ne majun ro na ke ta don nyambe senjin tangji jetan tombe ju nyam selenge yin gongata te cherdala tombe ju samo senge yin gongega kono number tapa songju ju to senje pa saltab ne sen na ro ji。首先呢，大家在听闻这个课程的最开始，请发起一个清净的动机，这是很重要的。也就是我们要发起一念菩提心，也就是今天来这里听闻课程，是为了要利益一切有情、利益一切眾生而來聽聞的。所以請先發起菩提心。咁喺今日嘅呢個課程開始之前呢，我哋首先呢要發起一個清淨嘅動機啦，呢一點係非常之重要嘅。清淨嘅動機就係指菩提心，亦即係話呢，我哋呢係為咗利益一切嘅有情呢，所以嚟到呢一度去聽聞佛法。天呢，他地基數談到談到知道。tapu chu ye nane churba yehi sanchar yibate churba yehi sanchar wade la ta tanda chitanga jitin korwe tuno te pangma gupar ranking ke tapa yehi jinnamba la kharwege tapte ta tano ngar kiba yendo tanda pendita jegam ton kusala jogam ni la tene senje nelu la jetawa yendo ta tende naware la te jisu tanda kusala jogam te la ya cerdo nambani ore la nambani te tene tanda lada mengo singje do hinji mengo singje nambani ore la lada mengo singje takase che to na yonda mato na yonda de tekar senje nelu gaten do le de yone senje ngo de la ta ne tene tanda kondu kiba yendo yeba mai jalwe choma zi meba mai khonde kanji ye ngamdu mai sunju umalam hi sumba tar do ta yeba tong me pen ta dang tarwe chuje yenje nelu sena yonda dewar ki be himbu nelu sena yon ron tanda senje nelu sena yon ron de ta teta nelu de la tekar le de yoba de lada mengo la de ne taware la ta de la lada mengo de la yang de la de ne yoba ka so la hinji be mengo de gu ge yore hinji pa de kandi de se na ta de kap ka la nyam nyun da bo ya po chung wa je da kap ka la nyam je no de ma de wan da bo chung wa ni yore la ta ti na ne tang bo de tanda nyamnyong ngo la ta ne yabate ta koran ripa ge nelu yembe cherna te chetawa yendo to gu ba che ta ni te la te ti no ing go do chorne no do ra manda che ne ni senje nelu ge ten do yo ma to ba sorwa manda wa chona te tanda semte ta semta ripa ni se de semta ripa te ta nelu go do se pe chuni je nelu te ta sem te la duzi ge trubi tomate la kogi ore la trubi tomate chung kapsala trubi tomate sal kogi ore la tene ta teacher na tene sem ta ripa ni de ngarang ge tombu gam wani lada kapsala tene chorwanda bo nyamnyunda bo kande chung so ta ne tini tige chorwanda bo nyamnyunda bo tela susu hinsi ni takpa de kande yimba to madaba de kande yimba yapoje nguse ne madaba de te pang takpa tige ngo la nyambar yo kantu yo ne jangna ta te to tuba je de hi tuba je yuri yore。那么在我们这里这一次谈到了冈波巴的4个法门，那最后一个冈波巴4法的第4个呢，叫做愿惑能够显真哦。换句话说，也就是烦恼能够显现它的本然的实相。那么
在这里呢，透过了我们之前有谈到的内容，就是不断的这样子的观察自心，不断的修持之后，那么有谈到说像班智达的观察修，还有像是瑜伽士的安住修等等。那么在谈到了瑜伽士的安住修的部分，它又有2个阶段，一个呢叫做决断，一个呢叫做辨别哦。那这2个是有一个次第，有一个关联性的。那么第一个，什么叫做一种决断的方式呢？它指的也就是你不再去做任何的观察，而就是直接的、宽坦的安放在自心的本质当中哦。那这个可以说就是一种决断的，那也是一种安住修的方法。那么再接下来呢，是到了这个辨别的方式。那么在这个决断的当中，也就是说不做任何的观察，那就像之前一个偈文有谈到说，这个心它并不实有存在，因为连诸佛也都看不到它。那这个心它也并不是什么都没有，因为轮回跟涅槃的万象呢，都是由这个心所产生的。因此我们就安住在这样一个自心的显空不二的双运的这样子的道中了。那这样子的这种不做任何的观察，安住在自心的本质当中，这时候的心它可以就被称为叫做法性也好，法界也好，叫如来藏也好，或者它就是心性也好，这也都是可以的。所以这是在瑜伽士的安住修当中的第一个，就是不做任何的观察，决断着就直接的安住在自心中。接下来第2个呢，是叫做辨别哦。那在这里主要辨别就是心和觉性的差别是什么。换句话说，也就是我们首先在第一个在决断的观修的时候，同时也需要接着第2步有辨别的这个方式。为什么会有的时候需要辨别什么是心跟什么是觉性呢？这是因为当你在观察自心或者说安住在自心的当中的时候，实修的过程中，你可能会有一些觉受、感受会升起，禅修的觉受。譬如说有一些是好的觉受，有一些呢是一些不怎么好的觉受等等。那总之这部分的时候，第一个，当它是好的觉受，或者就是这种自心本质的觉受的时候，你要了解哦，这个就是觉，它就是你的心的本然的情况。但是有的时候呢，也会有一些妄念的升起，那这个部分呢，它算是我们的心，所以这是心跟觉最主要的不同。换句话说，觉它就是我们心的实相，它的本质的部分。那心在这里指的呢，就是那些错乱的各种的念头纷飞的，它可以说是一种暂时的一种像腹障、一种障碍一般的错乱的，那这是指我们的心。所以在这个部分呢，就是实修的时候，第一个会经验到的是决断，就是直接安住在心性中。接下来第2个要做观察，因为实修的过程中会有一些各种的念头会升起，这时候清净的指的是觉，是我们的本质，那我们要安住跟持守它。那么有一些不清净的妄念升起的时候，或者这屬於心的部分，我們要將它斷除。咁喺今次嘅課題裏邊咧，咁寧波姐咧係同我哋講過呢個金波巴4法啦。4法裏邊咧，最後一法咧就稱為咧淨妄成覺，意思咧係清淨煩惱啦，顯現呢一個實相出嚟啦。咁寧波姐之前有提過咧，我哋咧係要去禪修啦，不斷咁樣去觀察自己嘅心啦。咁呢一種嘅禪修方式咧可以分開2類嘅，第一類咧係班智達嘅觀察修，第2類咧係瑜伽士嘅安住修啦。咁而瑜伽士嘅安住修裏邊咧，亦可以分開2個階段，第一個階段稱為決斷，第2個階段稱為辨別。咁喺第一個階段決斷嘅時候咧，我哋咧並唔係作分析思維嘅觀察啦，而係咧好寬廣咁樣咧安住喺自己心嘅本質上邊嘅。咁喺呢個階段裏邊咧，就正如咧係有一段嘅偈頌所講啦，心咧並唔係實有嘅，因為咧連諸佛都睇唔到心喺邊度啦。但係心亦都唔係冇嘅，因為輪迴同埋涅槃咧都係基於心咧而產生嘅。咁所以咧係心咧係一個顯空不二嘅一種嘅狀態嚟嘅。我哋安住喺呢一個狀態當中咧，咁呢個時候咧，呢個心咧可以稱為心性，可以稱為法性、法界或者係如來藏。咁以上咧呢個階段咧就為之係決斷嘅階段啦。咁然後咧之後我哋要進入去辨別嘅階段啦。辨別咧就係指咧我哋要分辨心同埋覺性有咩分別。呢一個辨別嘅階段咧係緊接上一個決斷嘅呢個階段咧去進行嘅。點解要咁做呢？因為咧當我哋咧去觀察自己嘅心，
安住喺自己嘅心去收集嘅時候咧，我哋會有啲覺受生起啦。呢啲覺受咧，有啲係好嘅，有啲係唔好嘅。如果咧我哋能夠咧係安住喺自己心嘅本質嗰度咧，咁呢一個咧就為之係覺啦。咁如果咧我哋有好多嘅妄念生起咧，咁呢一個妄念咧就稱之為心啦。如果我哋能夠安住喺本質呢個所謂覺嘅狀態咧，咁其實係心嘅實相嚟嘅。否則咧，如果係好多妄念咧，我哋稱為心嘅呢一個狀態咧，咁咧就係一啲嘅錯亂啦，好多嘅念頭啦，有一啲嘅妄念暫時嘅障礙嚟嘅。咁所以話咧，我哋咧係呢一個收集嗰個過程咧，嗰個次第咧就係首先咧由決斷開始啦，然後咧慢慢再觀察，然後咧就再去辨別啦。我哋心裏邊咧，如果係生起清淨嘅狀態嘅話咧，呢一個咧就係我哋應該要安住喺度，應該要保任佢、維持佢嘅。咁如果咧係唔清淨嘅狀態咧，呢一個咧就係為之係心嚟嘅。天天呀，這一個男的送那，天呀，萬一融合將我那也不就是，他現在萬一把現在那路的我西邊我那，天弄的來的要不搞大不這樣那，今中年共同體中，搞到熱度個偏呢，多作用沒別，對面啷個當着話呢，日白人兄弟，今上坡這種那，搞話用個嘛嘞。今年把这种呢，填了东岸里用个药嘛嘞，今上坡这种热瓦用药嘛嘞啦，今年把这种个多巴用药嘛嘞，第大部个热度东偏呢，多作用没把全部人没把对面南家当着话呢，日本人他的娘是联系个，日本的填了高个药嘞，什么的。提现在就是种严嵩呐，他听我呢，现在慢点把提来现在严嵩人呐。见动这些高度结婚，天天见动这边去呢，见上坡动这那高啊，见人把动这那东海这个人啦，高度结呢，天天得了，见上坡动这边个安个高啊结呢，得了朝鲜结话当，天天见人把动这呢东海结呢得了，协同动超度老师把结话，用的三级查验的，他得了三动礼拜这个这个结巴的天天就来。别要那，啷个真做动作是，天天啷个的三级查的，你啷应当这边三级查的，啷个那真是把当几块的啦，天那啷个亚大把动准备，啷个是把的顶头个，啷个真做动准备三级查的大头个，你三啷个亚大把大个。啷个东巴对面吧，啷个靠东巴也把大个，日本的店铺就用了这个个，你啷个了真多那大个三级家的大头个，这个他生理性是，等下再讲不告诉了，这大个娘娘个个呢，你三级家的大头把当，日本家的顶头把这个要的什么。所以呢，这也是在我们的这个教本当中呢，第345页中文里面有提到说，要分别我们的心跟觉性它的不同啊。那么所以这里说，当体验到无散本然的相续的时候，觉性是什么呢？所以在这里提到说，当我们的心它不散乱，能够专注安住在心的本质当中的时候，它就形容到这个时候的觉性呢，是离于任何参考点的，它就像是天空是一样，它没有一丁点的喜悦或悲伤、希望或恐惧、利益或伤害，无论你是处于顺境或逆境，它都是一样的。那么接着呢，再谈到的就是心了，所以刚刚这一段是谈到的是觉性的部分，接下来谈到那心的特征是什么呢？在后面一页提到说，它指的呢就是稍微分心之后的情况啊。它所以说你稍微分心了，也就是可能妄念升起了。那这时候呢，也遇到了譬如说以上谈到的像是各种的好的情况或者不好的情况。一般来讲，因为分心了，因为散乱了，所以遇到了好的情况的时候，可能就升起很欢喜的心，甚至升起了贪欲。那么遇到了不好的情况的时候呢，就会升起悲伤的心或者痛苦，甚至是各种的嗔心啊、嫉妒啊等等都会升起。像这样子的情况，它被称为叫什么呢？它就是说叫做心哦。所以这个就是觉性跟心它的不同在这里了。那么接着呢，又举了一个例子来说，他说什么呢？举例来讲，心像是群聚天空的云是一样的。那么
因此呢，必须于觉性获得稳定。所以这里的觉性是什么呢？就如同无云的晴空是一样的，所以你必须能够净化如云具空之心的层面了。那换句话说，就是我们要将这个心，它像是云一般的这些，我们要将它消除，然后再安住在这个无云的晴空，也就是觉性当中。所以这个呢，就是当我们当你在禅修的时候，你会有许多的对于自心的一些觉受。所以在这里告诉我们，它会有这样子什么是心，那什么是覺性的部分。咁有關呢一個覺性咧同埋心嘅分別咧，如果係你有本書嘅話，你可以揭去345頁啦。咁呢度有提到話咧係呢一個，當我哋嘅心咧係唔散逸啦，我哋安住喺心佢嘅本質上邊咧，遠離晒一切嘅參考點啦，好似係一個天空一樣咧，喺呢個時候咧係冇任何嘅悲傷啦、喜悅啦、希望或者恐懼啦，又或者利益或者傷害啦，不論咧係順境或逆境咧，都係一如以往嘅，都係同一個情況嚟嘅。咁嘅話咧，呢一種狀態咧就被稱為係覺性啦。咁如果係心嘅話，心係咩意思咧？就喺346頁所講啦，就係話咧，當我哋冇辦法專注嘅時候咧，妄念生起啦，遇到好或者唔好嘅情況咧，因為散亂嘅緣故咧，我哋咧就會對於好嘅情況咧係歡喜啦，然後咧就生起貪執啦。對於唔好嘅情況咧，生起悲哀啦、痛苦啦，繼而咧生起瞋恨或者係嫉妒啦。咁然後咧喺呢一個文本文本裏邊咧，咁樣有一個比喻咧，就係話咧，就呢一個心咧就好似咧係天空上邊嘅雲一樣啦，咁而覺性咧就好似一個無雲嘅晴空一樣。咁我哋咧係應該要盡力咧令到個覺性咧係變得穩定啦。咁所以咧我哋咧要諗方法咧去清除呢一啲雲啦，令到咧我哋咧係可以顯露出呢個無雲嘅晴空啦，安住喺呢個無雲嘅晴空度啦。咁以上咧就係講緊話我哋禪修嗰陣咧，可能咧係會體驗到心或者心性或者係覺性啦。到底兩者有咩分別？tene ta tela tene senji chade thapar sepe ke thapla tene tanda ji lamchri che tamba sungurela ji je ta topa ngonche ne gamja pe kasala tene jengem ba chungwa ta tene gadu la soba chungwa ta nyemo ba la soba chungna ta kandi che gure se na ti lam de cher go ge yore lam de cher ne ti ne pa me pa je kepa rimji hituba je goge yorela ta tela tangbo gadu lamdo chirwata tegendo nasa lamdo chirwata nyemomba lamdo chirwa se lamchirke mengo tenzo tegendo pardo lamdo chirwa la soba lamchirke mengo tenzo sunwa rela ni teya tangbo gadu lamdo chirwa te ta chin zombo don te na gawa tang nyemba tang te se dungan jong ta jing yapo je chao na san la gawa nyung re jing ngenpa je te na san la dunghang yung re tene gawa tang dunghang nipo te ke ngo te nye mompa rebe se na nye mompa ma re rang yin ke ta jipo yapo chao na san la gawa yung re dupo ngenpa chao na san la dunghang la sopa yung re te yina ya te la chepar shira yo ma re te yina ya te jing je tene gadu je ne le so re gawa tegi jiso chogin ji ba la tene tene deja je go ne le sa ba ta tene tegen do dunga la tene hedong tong thodu ji te la tene ta ta le mi ge wa la so ba ta tene yung ge yo re la tene te la kandi go ge re se na ti kap sa la sem te ge ngo te tene ta zo lam chir ge me ngo te la kandi go ge re se na tene rombab to yoba ta machu pa tene pangya mpa tigi jiso yon mandongwa sen koranga ngola tane gangkin dungkin je sen koranga tena rombab so yose tene tanda tegi ganang da sona chiga ndaga chidu ndadu mebe seni saltong jemba kiki ripeten do lede temba hongo tati ngola tana rangin ke hiwanda bo yung yo la te gadu long de chirware ne gawai nan de hok ji samandongwa dunghali na hedang ji samandongwa te ngong de sen le te ngola ta ne hedang ji na ni dunghal ji na dunghal ngola ta de ji chang na de ji ngola ta ne ni ting ngong de le de yo na
你这个人就希望用过来送。好，接着呢，再要告诉我们的，也就是转为盗用的部分。那这个是属于这个教本的结行的部分，它告诉我们如何转各种的烦恼为盗用。它这个方法主要就是帮助我们在禅修的时候，各种的刚刚谈到心跟觉性哦，也就是心的部分的很多的这些将心能够清净的，将这个云呢能够消除掉的一些方法，也就是在结行的转为盗用。那这个部分呢，是指一个行者他在之前他已经对于这个心性、对于觉性是什么，他有一些证悟、一些了解。但接着呢，他还是会有许多的，譬如说可能禅修上因为过去的业而会有一些障碍会升起，或者有一些疾病会升起，他或者会有一些快乐的、伤心的很多的情况会遇到。所以接下来结行转为盗用，就在告诉我们说，一个行者生活中如果继续遇到这种情况，我们要如何透过转为盗用的方式而来修持哦。它就分为几个部分。第一个就是遇到了喜欢或不喜欢的这种对境的时候，再来第二个是疾病的时候，再来第三个是烦恼的时候，再来第四个谈到的是中阴的时候。所以同样在这第347页里面，它就首先讲到的是说，当我们遇到了好的境界或者不好的境界的时候，该怎么办？所以这里提到说，遇到好的境况，我们容易感到快乐；遇到不好的处境，就容易感到悲伤了。所以这里的问题是，这些好的境或者不好的境，它的本质是烦恼吗？其实并不是的，而是因为生活中本来我们就会遇到这样子让我们欢喜或不欢喜的这样的情况的。但是问题什么时候会产生？就是如果我们更进一步，因为遇到好的情况而升起了贪欲的心的话，那就会造作很多的业力了。那么同样，如果遇到不好的情况，我们产生很大的这种恐惧，甚至嗔恨心的话，那这个烦恼就会让我们造作各种的恶业哦。所以在这一段就在告诉我们，当这种时候，当你遇到快乐或不快乐的境的时候，该怎么做？该如何转为盗用呢？其实它的一个方法，也就像之前谈到的，这时候你就看着这些快乐或痛苦的境的这个本质，然后安住在这个心性当中。这里的口诀是：你不要跟随着它，你也不去阻断它，那你就安住在这样一个明空不二的这样的觉性当中。所以这里的重点呢，也就是当你遇到欢喜的境的时候，不要去跟着贪着；遇到这种不欢喜的境的时候，也不要升起嗔恨的心。也就是当快乐的感觉升起，看着它；当痛苦的感觉、恐惧的感觉升起的时候，看着它的自信，然后安住在这样的本质当中。这个呢，就叫做将各种苦乐的境转为盗用的一个方法。透过这样子不断的保持觉性，去观看这个心的本质呢，慢慢我們的心就能夠得到一個平靜。咁跟住咧，係我哋咧係要進一步咧係要學習點樣轉為盜用啦。意思就係話咧係我哋點樣將我哋嘅煩惱轉為幫助我哋修持咧。咁係因為咧我哋頭先講過咧有心性同埋覺性嘅分別啦。咁我哋咧需要咧喺禪修嘅時候咧係去除心去除呢個心啦，去顯示翻我哋嘅覺性出嚟啦。咁所以咧我哋咧係要去學習一啲方法啦。咁當咧係一個禪修嘅行者咧，佢理解到咧心同埋覺性佢哋嘅分別嘅時候咧，雖然係已經係理解到啊，或者已經有一啲體驗啦，咁但係咧喺實際禪修嘅時候咧，可能仲係因為過去嘅業咧，所以導致咧佢會喺現生咧遭遇一啲嘅疾病啦，又或者咧好多嘅唔同嘅好事或者係唔好事啦，痛苦或者係快樂嘅遭遇啦。咁呢一個轉為盜用嘅教授咧，就係講我哋喺生活裏邊咧點樣咧去面對呢一啲唔同嘅情況啦。咁分開4個部分嘅。第一咧就係轉悲喜嘅境遇為盜用啦。第二咧係轉疾病為盜用。第三係轉煩惱為盜用。第四係轉中陰為盜用。咁第一種咧轉悲喜嘅境遇為盜用咧，咁就係話咧我哋咧當遇到一啲好嘅時候、好嘅事咧。好嘅事情咧，我哋咧係會好開心啦，生起貪着啦可能，咁或者咧係遇到一啲唔好嘅事嘅時候咧，我哋會唔開心啦，生起一啲嘅嗔恨啊，或者係生起一啲嘅
悲痛嘅感受啦。咁但係呢啲問題咧本身係咪嗰個境遇嘅問題咧？個境本質咧其實唔係煩惱嚟嘅。喺娑婆嘅世界咧本身就係咁樣嘅，有好多呢一啲嘅令我哋開心唔開心嘅事情發生嘅。咁個問題就係咧，如果我哋對於呢一啲嘅境遇咧，對於好嘅境遇生起貪執嘅話咧，咁我哋咧就會造作咧更加多嘅惡業啦。咁如果對一啲唔好嘅境遇咧生起嗔恨或者恐懼呢啲負面嘅情緒咧，我哋就會亦都會造作更加多嘅惡業啦。咁所以咧係我哋遇到一啲境咧，一啲嘅境遇，無論咧係開心定係唔開心、苦或者樂嘅境咧，我哋咧都應該咧係去觀察，好直接咁樣去觀察呢一啲嘅境啦，安住喺呢一個本質上邊，安住喺自己嘅心嘅本質上邊啦。當中咧嗰一個口訣咧，嗰一個嘅要點咧就係話咧，我哋咧係當隨住呢一啲嘅境咧係生起咗唔同嘅貪啊、嗔啊、開心唔開心啲念頭嗰陣咧，我哋咧唔好跟隨呢啲念頭走啦，亦都唔好咧去阻止呢一啲念頭。我哋咧要安住喺明空不二嘅覺性裏邊啊，不論咧我哋係遇到好事生起快樂啦，或者遇到唔好嘅事咧生起痛苦嘅時候咧，我哋咧都淨係咧睇住呢一啲情緒嘅本質啦，保持住我哋嘅覺知，咁嘅話咧就能夠係將呢一啲好或者壞嘅境遇咧轉化為道用。tene thati ge tambo lamchir tambo te gadu long de cherware la thati ji so lamchir ni pa te tene nasa long de cherware nasa long de cherwate ta chitang tangara to konza soyi na yo juli khara le to pumbo yin becherna nasa yong sigre la tene ti ge ngarang la mane pa je gugyo re la ti ge mane patong da yo ma je ti nyamling compare ton ro je gu ge yo re la nyamling compare ton ro ta la nasa lam de cherwa shu ge yo re nasa lam de cherwa te la kandi de se na tini te nasa sum kapsula lu la nasa ta dunghal chung kapsula te tang do malang nasi chorwa te korang ke ten do rombab se ga ne tanga na ke do samban ro mai pa ti ten do chorwa ti ten do le de ga na chorwa ti ke ngola ta kana na ke do kande na ke do ti ngola ta ne tini nazi to be hiri jembang se tini ti ngola ta na tini te nasa te ngondo gre be se na ngondo ko mare te ina yo nasa te nyom chu chu tini tei ke na to so na thole ta do so de tini chu chu da bo mane ba da bo yung gre so are la tini te per na nasa chimbo chi chona ngaran so le tombo pe lam to cherto gre be se na cherto ko mare te nasa chu tin de la tombo kamni tini nasa chero ndo la nasa te lam to chero are la tini tei na ka so la per na laba da bo je na te ti papa te terna laba te nzugu ge terna nasa chu je yung gre la te tombo dunghal ge na bala yung ge yore ta ti ngola ta ni semba le te yana remji mane ba da bo nasa te ngodo gre be na ngodo ko mare te nasa te ngo tomba da bo je char gre la te nasa long de cheru ge ta ni te la te ne rembi ge nasa chimbo jong rang dunghal me pa to nyamlin la phembe ge me ngo ta ten de na re 首先，刚刚谈到的是转为道用当中的第一个，也就是生活中我们在经验这种愉快或者是不愉快的情况，我们都可以将它转为修持的方法。好，接下来第二个转为道用的方式呢，就是将病痛转为道用，转为修持。那其实我们每一个人，因为我们有这样的血肉之躯哦，我们是都会有不舒服的，我们也都会有这种病痛的，所以我们都会在思考说，哎，我怎么样能够不被这些痛苦、不被病痛的痛苦所影响，这是第一个。而不只是这样子，甚至我也希望，既然我有病痛，那我就要借由这个病痛，甚至变为是我修持的方法。有没有这样子做？可以做到吗？是可以的。所以就像接着这里谈到将病痛作为道用的时候的方法是什么呢？譬如说，当你身体现在可能有哪里不舒服，或者有病痛的时候，就像这里所形容的，
身体生病时呢，你不要沉溺于这个疾病哦，就是你不要完全被它所控制住，不要沉溺于这个疾病，而要做的是什么呢？是安住于本然，然后要做的是看着痛苦它的本身是什么。那么教本里面这里也提到说，这样子安住的时候呢，痛苦它并不会停止，但是因为你直接观看这个苦它的本质，也就是觉性的本质的时候，或者说你就去看这个痛在哪里，它是怎么发生的等等。那么这样子观察的时候呢，疾病会渐渐的变得不剧烈，而且会变得比较和缓哦。所以在这里就是将病痛转为道用的一个方法。当然我们可能会问，如果是很剧烈的这种疾病或痛苦可以吗？那对初学者来说，的确是不容易的，你很难将它作为这个道用。但是我们现在就可以先从一些小小的痛这种痛的感觉开始来做练习。所以这里仁波切就做了一个比喻，就是好像如果你的手你捏你自己的手的时候，你轻轻的这样一捏，它会痛，对不对？你会痛的时候，你就感觉那个痛，然后呢，心就安住在那个痛的感觉当中。那心安住在这个感觉的时候，这个痛还存在吗？它是的，它还是会存在，它并不会因为你的安住它就消失了。但是在这个同时，你会感觉到一种原来它的本质是这样子，似乎是一种空性的一种觉受呢会升起。那慢慢的呢，各种比较剧烈的痛苦，你也可以试着这样去感受到它的本质，安住在它的觉知当中本性当中。那这个呢，就是将我们各种的病痛或者不舒服转为道用的一種修持方法。咁而家講緊嘅轉為道用嘅修持方法咧，就喺本書嘅347頁啦。啱啱講完咧，就係話我哋生活中咧遇到苦或者樂嘅境遇嗰陣咧，我哋點樣去轉化啦？然後第二個咧就係講緊我哋咧，如果係有疾病嘅話，我哋點樣將疾病化為道用咧？咁因為咧我哋咧係呢個身軀都係血肉所造成啦，咁所以一定會有病痛嘅。咁呢一個方法就係話我哋點樣咧可以唔受到疾病嘅影響，甚至將疾病咧轉化為修持嘅一個方法啦。咁就譬如話咧，我哋身體無論邊一度唔舒服都好啦，我哋咧都唔好咧係成個人咧係沉沒咗落去呢一個病嗰度啦，唔好俾呢一個痛楚所淹沒啦。我哋咧要安住翻喺咧本來嘅狀態裏邊，我哋咧要直接咧去睇清楚呢一個痛楚嘅感覺，呢個病痛嘅本身咧係點樣嘅。我哋咧唔好去思維咧到底係自己邊一度痛啦，係點樣痛法啦，嗰個痛咧係點樣嚟嘅啦。我哋咧只係咧好純粹咁樣咧係安住喺呢一個嘅痛感上邊。咁嘅話咧，呢一個疾病嗰個感覺咧就會慢慢咧係比較輕一啲啦。咁雖然咧係呢一個病咧係唔會忽然間冇咗嘅，唔會因為我哋安住喺上邊咧佢忽然間冇咗啦。咁但係咧呢一個痛楚嗰個感受唔舒服嗰個感受咧，的確係會因而減輕嘅。咁對於一啲初人嚟講咧，咁佢哋如果一下子咧要用呢個方法咧去應付好劇烈嘅疼痛、好大嘅疾病咧，係相當之唔容易嘅。咁但係我哋可以首先咧從一啲嘅小痛小病嗰度開始啦，好似仁波切頭先舉嘅比喻話咧，我哋可以自己咧搣下自己嘅隻手咧，咁搣嗰下咧我哋會覺得痛嘅，我哋就試下咧安住喺呢一下痛嘅感受裏邊。咁我哋安住落去嗰陣咧，呢一個感受痛嘅感受仍然存在嘅，唔會因為咁樣而消失嘅。咁但係當我哋安住喺呢個感受上面嗰陣咧，我哋就會發覺呢個痛嘅感受嘅本質原來係咁樣嘅。原來咧係可以藉此咧係生起一個空性嘅感受嘅。咁嘅話咧，我哋咧就初步咧係成功咗啦。然後咧，我哋可以將呢一種嘅收集咧，慢慢咧係轉移去咧對一啲大嘅病痛嗰度去進行。tene ta teji so sumbati nyemo balam de chirware la ta chitang ngaran so la nyemo ba chege yore nyemo ba chi ne le so ge yore la te ta ne ba mayo chido la nyemo ba lam de chirwe ge tapte tembare la ni te nyemo ba lam de chirwe tap temba la tambo nyemo ba te mu se gu ge yore nyemo ba la kasi yore se na so da bo te no ba tau yore tene ta te la tene roa retu tunong tungang tin tong yo la junsi te la tene nyemo ba te hedang singinta nyemo ba serna ta nyemo ba desho la so ba yo la te yang tangbo hedang sena ta ngarang la mende be ngu bo je ke ten ni sen la mende ni sen thu ni sen tik pa sa ni
네바텔라 녀몽바 해당 세계요래 대견도 되는 녀몽바 센나 생기대 랑 무보제라 배 차긴 정보제네 랑게 롱제 마다와도 긴나 테르마다와 배 센나 정보에 바텔라 센나 세계래 되는 대견도 녀몽바 대샤세나 랑랑 무보제 인당 인지 미징아라 구구도 손네 telha chagin jimbo sepa de nyamomba deja sege yore tene nyamomba thado sengke de tene yenje yentin dam damba dam deji dam damba thona telha sem magane tene ti sem jenon do mahyon wo jege thado sepa telha thado sege yore la tene tegen de nyamomba ngajal sengke de ta ngaran la yentin dabo de deji dabo de si ya na tenji pa yin nganda bo me sone sen khaini ne pa telha ngajal sege yore Tetabi nyamomba number 2 yorela. Nyamomba number 2 latine tandroa ridugene dungam number na sopa nyong yore. Te mnyong che dangaran so tabje on de sena. O mane be me hon yigen do de ne nyamomba 2 ke le masapa ton. Le sa ne roa ridugene so dungam nyong ma gu be tab nang yore. Te ne ka kuzo gon de sipe lambrela. Tan ne nguso tanda Tendongo on the Siena, Nyamomba Kandi, Gisonayo, Tiniti Nyamomba de Giso, Mandromache, Nyamomba de Godne, Tatinga, Dubore Sambayo, Maimbache, Nyamomba Koranga Ngola Tani, Nyamomba Hedantina, Nyamomba Hedanga Ngola Tana, Ranginki, Kaya, Madrupa Yaldo underwater. Taken the Nyamomba Todo Jena, Todo Ngola Ta. Tegen de nyamomba dejo jena nyamomba dejo ngola tane tena te ranginge yalndo andawo ta tende yungi yore la tene nyamomba tenzo tene pa muso ni kage pange songo yo mare nyamomba ranga ngola tana ranginge ngo tomba yimbe tena ranginge yalndo andawo yungi yore te nyamomba lando cherore 在接下来呢，第3个转为盗用的方式，就是将我们的烦恼转为这个盗用。那我们通常也都会升起许多的烦恼。我们说，也就是因为我们有各种这些烦恼，所以我们会造许多的业力哦。那么，所以在这一段将烦恼转为盗用，就是帮助我们升起烦恼，然后我们不跟随它，然后不要造作恶业的方法是什么？那在讲到这一段的时候，第一个在教本当中，首先要我们认识的就是我们到底有哪几种烦恼。我们说有几种呢？这里提到说有6种。那我们说也就是因为有这样子的6种烦恼，所以呢让我们会有6道的各种的这种景象它就会出现了。那也就像是嗔心、嫉妒、贪心等等总共有6种。所以在这里呢，它次第的就有谈到，那什么叫做一种嗔心呢？或者说这种愤怒呢？它就是对于你不喜欢的这样子的一个情况，或者是这种对境，而你感到心非常的不舒服，而感到非常的痛苦，非常的生气那这可以说是一种嗔心。再来呢，一种吝啬呢，是你觉得说这个东西就是你的，然后你不肯分享，不肯给予他们，很小气。再来一种呢，它是叫做无知无知可以说像是黑暗一般的，那它代表是你没有认识到本性是什么，这是一种无知。再来一个呢是贪欲，这里的贪欲呢，它是指说对于你喜欢的东西非常想要占有它，然后非常的执着，这是一种贪欲的烦恼。再来一个呢是嫉妒。什么叫做嫉妒呢？就是当你看到说别人很好别人做得不错，但是却生不起任何的欢喜之心那这也是一种烦恼，是叫做嫉妒。再来一种是我慢、傲慢之心，也就是觉得自己有那么一点了不起，有这样的功德，然后非常的自满等等。那这就是我们常常说的我们会有的6种的烦恼。好，那怎么样可以将它转为盗用呢？它分为有2种一种叫做暂时的，一种叫做就近的。暂时的呢，它也被称为叫做世俗谛的一种方法。
它的方式呢，也就是念诵 Om Mani Padme Hum， 也就是6字大明咒。那你透过多念诵这6字的大明咒呢，它可以帮助我们不再造作，不再因为烦恼而造作各种的业力，而且也能够帮助我们不要因为这个烦恼而领受到各种的痛苦这些痛苦也都能够消除。这是第一个方法，转为道用，它是暂时的，透过持诵咒语6字大明咒。第二个方式呢，它是就近的，也就是圣义的方式，也就是这个教本里面谈到的，还是一样。当各种你的这种烦恼升起的时候呢，不要去跟随它，同时呢，也不要去抗拒它，说哎呀糟糕，我又升起烦恼，这是不是不好呢？也不要有这样子的抗拒它，或者各种的念头再升起。这时候只要做的是什么？就是看着它的本质。看着这个，譬如说，当你贪心升起的时候，觉知它，然后看着它的本质。同样，或者当你又生气的时候，也看着这个嗔心的本质。那么不散乱的看着它，你会发现这时候这种烦恼、这种贪心或者是嗔心，它自然的它就消失了。所以不需要刻意去说，哎呀，我要断除烦恼，我要断除嗔心，不需要。这时候只要做的就是看着它的本质，那它自然会消失。为什么？因为烦恼它的本质就是空性的。跟住呢一部分呢係第3種啦，係轉煩惱為道用啦，咁就喺書嘅348頁。咁呢一點咧對我哋好重要，因為我哋經常咧都會生起好多嘅煩惱啦。咁進而咧係會造就好多嘅業啦。咁呢一個教授咧就有助我哋咧係點樣令我哋唔再跟隨啲煩惱而轉啦，可以避免我哋咧係做出更加多嘅業啦。咁首先咧我哋咧係要認識下咧我哋到底係有啲乜嘢嘅煩惱啦。主要咧係有6種嘅煩惱嘅，因為呢6種煩惱咧咁所以咧係形成我哋受生喺六道啦。咁呢6種煩惱咧第一種咧就係嗔恨啦。嗔恨咧就係指咧對於一啲唔合意嘅人或者係事物咧係生起一個痛苦啦，同埋一個心嘅紊亂嘅狀態啦。咁第二種煩惱咧就係吝嗇啦，吝嗇就係話咧係好搲住自己想有嘅嘢啦，係唔想放出去啦，唔想俾人啦。咁第三種咧就係無明或者係無知啦，咁意思就係話咧係冇辦法咧係了解到呢個萬法嗰個真相啦。咁呢一個就無明咧就好似係黑暗一樣咧係覆蓋住啦，令我哋睇唔到呢個事實啦。咁第4種煩惱咧就係貪慾啦，貪慾就係咧對於一啲我哋覺得歡喜覺得高興嘅嘢咧係生起一個心咧係想要佔有佢啦，想去渴求佢執著佢啦。咁然後咧第5種嘅煩惱咧就係嫉妒啦，嫉妒咧就係唔中意咧有人咧係比自己叻啦。咁而第6種嘅煩惱咧就係驕慢或者我慢啦。咁意思就係話咧係我哋希望咧係踩得人哋啦，希望咧係顯得自己係最優秀啦。咁要將呢啲煩惱咧係轉為道用咧，有2種嘅方法。第一種咧係暫時性嘅，亦都稱為係世俗諦嘅方法。咁方法咧就係念誦6字大明咒 Om Mani Padme Hum 啦。藉住呢一個咒語嘅念誦咧，咁可以咧係幫助我哋咧係減少呢啲煩惱啦，進而咧係減少作業啦，同埋咧係所引起嘅痛苦嘅。咁第2種嘅方法咧就係究竟嘅，亦都係勝義諦嘅方法啦。就係好似書裏邊所講嘅，我哋咧唔跟隨，亦都唔抗拒呢啲煩惱。我哋唔會為咗煩惱生氣咧，我哋就覺得咧好差啦，唔好啦。咁我哋咧只係好單純地咧係睇住呢一個煩惱嘅本質啦。我哋去覺知到呢個煩惱係點樣啦。譬如係貪或者係嗔，我哋淨係覺知佢，我哋嘅心唔散亂咁安住喺呢一種嘅煩惱上邊。當我哋咁樣做嘅時候咧，呢一啲煩惱咧就會自然消失啦。我哋唔需要咧特登去諗咧，我要消滅呢一個貪，消滅呢個嗔，呢一個嗔係唔需要嘅，因為咧煩惱嘅本質咧就係空性嚟嘅。咁所以咧我哋安住喺上邊咧，佢就會自然消失啦。tene ta te la nyemon pa te la chitang ta tang da bo te namba ye yo re la tene ta tang te namba ye te nyemon pa la chen de te na nyemon pa te dupu re te ka go re song ne ka na ne ka ngo ne song ji yung re be se ne yung yo re te yin na ya za wa ne pang tu yo ma re la te nyen bo te som ya bo ma re te te tene ni pa te nyemon pa la toni de te ne nyemon pa te ngo rang yin ke ton ba re song ne ta che yang me pa re song ne te na tene chitang ke te nyembo da bon ro re se ne ro re te yin na ya toni long de se pa nyemon pa long de chirwa ma yin pa toni long de chirwa yin be chen na
te tsam ke mengwa te sapu yo mare nye mo pa rangin ke nye mo pe ji sun rang na khande yungore se na pe na to su pa tong dawa de ha te ala te ne dunga to chenge nye mo pa la su pa ma to unya yo mare la ta una kare si gugore se na per na ngu po to chen che la to de pa ten ne mi de jurwa na yin ke tini nye mo pa te ke ngo la ta na nye mo pa te rang la che ke yo re de chi pe ka sa la ta ko gu gun do so ne ko pa yo ma yin pa ti ji sun ro ne rong sin te che pa yo ma yin pa te ka ra tini sen ji nye mo pa ti ten ke ngo la ta ne nyam par ga ne le na rang sa ra ko ra rong yin ke ngo tong pa sa tong song tong ju pa te che yo me ne pa yi shi chi nam pa da wo je la khar ke yo re la ti nye mo pa lam de che me ngo re那么在一般呢，我们在面对这个烦恼的时候啊，我们会对于烦恼大概有4种看法，或者说有4种观点来看什么叫做烦恼。第一个，我们会把烦恼呢看成是问题，就是这是不好的，这是我应该断除的。所以这个时候我们会采取的方法，通常就是一种压抑。那这种压抑的把它克制这个烦恼的方法，但这个呢，它只是暂时的，它没有办法帮助我们根除我们的烦恼，所以这不是我们要用的。再来第二个，我们会把烦恼看成是什么呢？这里说看成是空性的，也就是当烦恼一升起，我们说烦恼它本质是空性，它根本没有真实存在性。好，这样子的一种观点或者这样的一个观念呢，它能不能够帮助我们对治烦恼呢？它也是可以的，但是它并不是甚深的方法哦。当把烦恼看成是空性，它只是将空性作为盗用的方式，它并没有直接将这个烦恼作为盗用，因此呢，它还不是甚深的一个方法，所以这里也并不是我们说转烦恼为盗用的。再来第3个呢，就是我们会把烦恼当成是我很喜欢的，然后就跟着它走了。那这个当然是最不好的。这时候其实就像是你吃下了有毒的东西是一样的，最后呢，它导致的只有痛苦，只有轮回，它不会有其他的情况。所以以上这3个呢，都不是我们应该具备的观念。因此，最重要具备的观念是什么呢？就是将烦恼直接转为这个盗用。换句话说，直接将这样的一个毒药，将它转变成为是能够治疗你的药，那这是最重要的方法。所以这个时候的方式是什么？就是直观这个烦恼的本质，就像刚刚有提到过的。所以在这个过程当中，你不需要说你不要觉得烦恼是问题它不好，然后抗拒它、压抑它都不用。当然，你也不把它当成是很好的东西，然后而跟随它也并不要。只要做的就是安住在它的本质当中。这个时候，它可以称为叫明空不二的本质。这个时候，一种本然的本质它就会升起哦。所以这个呢，就是將煩惱轉為盜用的意思。咁我哋一般面對煩惱咧，我哋咧會可能有4種唔同嘅反應啦。第一種嘅反應就係話咧，我哋咧係將煩惱睇成係一個問題嚟嘅，係唔好嘅，我哋要斷除佢、抑壓佢、克制佢嘅。咁呢一種嘅方法咧係可能咧暫時可以壓抑到啲煩惱啦，咁但係咧係冇辦法根本咁樣去除呢啲煩惱嘅，咁所以咧係唔係我哋所要修學嘅內容嚟嘅。咁第二種嘅睇法咧，第二種嘅回應嘅方法咧，就係話咧，我哋咧係唔係好似頭先所講咁樣啦，去直接去觀察呢一個煩惱嘅本質啦。我哋反而咧一開始咧就將呢一啲嘅煩惱咧係睇成係空性啦，睇成佢咧係唔係實在冇一個堅實嘅本質嘅，唔係真實存在嘅。咁呢一種嘅方法咧，的確咧係可以能夠對治到煩惱嘅。咁但係咧唔係我哋而家所講緊嘅係以煩惱為盜用啦，佢唔係一種嘅甚深嘅方法嚟啦。佢係以空性咧，直接以空性為盜用，而唔係以煩惱為盜用嘅。咁亦都唔係我哋而家所要教授嘅。第3種嘅回應嘅方法咧，就係將煩惱咧係視為好事嚟啦。咁於是咧就跟隨住啲煩惱而轉啦。咁嘅話當然係有問題咧，就好似係服毒一樣，跟隨住煩惱而轉咧，咁只會咧令我哋咧係繼續喺輪迴裏邊流轉啦。咁以上3種嘅態度咧都係唔可取嘅。咁依家咧係我哋所教授嘅係第4種啦，我哋咧係直接將煩惱轉化為盜用，就好似咧我哋將
將毒物咧係轉化成為藥物一樣。咁個方法就係咧，我哋直接去觀察呢啲煩惱啦，唔理佢係好定唔好嘅，我哋咧只係安住喺佢個本質上邊啦，咁樣將佢嘅明空不二嘅呢一個本質咧係顯露出嚟。되네 다 대지에서 람치리 기바데 바르돌론도 치러 숨비요래라 다 바르도데 지당 당 알아서 공소 수인나야 니 지만 바르두고 노 샤르기요래라 니 디가서라 동안동 지토 강안라서 보면중어서 바르돌론도 치러 맹와데 단다 다 띵엔든지 센틱 냠린라 때네 바르돌론도 치르도 그게 맹와데 송아래라 니 띵 바르돌론도 치러 그게 탑데 간데지 고그레세나 mấy 좀 mấy hiệu chế 좀 나 동부 나콩다고 질람도 그래. 근데 대라 용네 용도 따나 왜 말보 온다고 몸보 온다고 장건다고 왜 짱동동 된 밤만 보용 용기 와래. 다 대라 주인이 똥 bronzu 생긴데 다른 인기 샤르기 와래라. 근데 대견도 소대 담나 tene anchu ni na da udra da chembo da je kali tombo chen go yo mare te ji ne da che tene rutong tuji la drwata bu se rutong thwa ji thwa te ban ra ho ke chembo ta tende yung yo re la kali dai ni na tende je ge yung yo re la te chu ni tombo ron da sen ke te re tene te pardu ka sala te khar ge yo re la te la tene da te da tene we tela ranging ke tana tene tengu pun jungkung dawo ta dembar tuban dawo kanya yo mare la ranging ke ziji tong 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 me ban dawo tongbo tong tong chimbo dawo je la tene rimbe ke yal do dawo tene yung yo are la te pardo lom de chero pardu ke no harwa ka sala te ta nyam su nyung na ta nyam su manyo na rama tikap sala tene no sarva chi khare yung ji to tong dung la su pa no ba na su pa jung yo are te yina ya tanda ne te si nyam le na tene sen jing ngo de nyam bri ga na rang yin ge yal ndo da wo yin be chen na tene pardu ke ne ka la yung te ke pen to ja chen bo yung yo are sam te pardo long de chero are 再来第4个呢，转为盗用的方式就是将中阴的这个时候转为盗用啊。那这是指我们每一个人在生命结束之后都会进入到，或者说都会经验到这样子的中阴的各种的显象。那因此这个方法呢，就是帮助我们在这个死亡之后进入到中阴的时候，不要感受到恐惧，同样呢不要感受到各种的痛苦的一个方法，叫做将中阴转为盗用的方式哦。那么同样在这一段里面，其实它也就是透过了直观这个心性的本质，也就是禅定的或者叫指引心性的一种方式，帮助我们将中阴转为盗用。好，那这个方法是什么呢？那就是说在我们生前平时就可以练习的。譬如说第一个就是譬如说当我们将眼睛比较用力的将它闭起来的时候，刚开始你会看到的都是黑黑的一片。但是呢，慢慢你会看到，有各种的光会出现，各种的颜色会出现，红色啊、白色啊、绿色等等，然后越来越多各种的光亮跟颜色都会出现，就是你用力闭着你的眼睛的时候，所以这种出现的颜色或者是光点，它被称为叫什么呢？它叫做法性、空性的一种自显的一种颜色哦。那么同样再来是声音的练习的话，是当你用力的咬紧你的牙根，有没有牙齿咬紧的时候，然后你静静去听，刚开始听不到什么声音，但是慢慢呢，会越来越多的这种声音会出现。那经典里面形容就好像是千雷这个千个打雷一般的声音会出现了。那这个名称呢，法本给它一个名称叫做法性的空性的一个自显的声音。换句话说，这些颜色也好，声音也好，就是当我们在临终之后进入到中阴的时候，就会有各种的颜色、各种的光亮、各种的声音，它会出现。所以透过我们生前的练习的时候，我们会了解到，原来这些声音也好，颜色也好，它的本质都没有一个真实存在性，因此呢，我们不用感受到害怕。
那或许刚开始你还是觉得啊，怎么声音这么强，或者怎么颜色这么的多而感觉到恐惧，但是慢慢去看它的本质的时候，那这种恐惧感它就会消失了。所以这个呢，就是当我们进入到中音的时候，各种的颜色、景象、各种的声音出生的时候，我们可以借由观察它的本质而去修持它。那这个呢，对于我们在中音的时候會有很大的利益。咁第四個轉為道用嘅咧，就係將中音轉為道用啦。咁指嘅咧就係喺我哋呢一期生命完結之後咧，咁我哋咧係會經歷到咧中音嘅各種嘅顯相啦。咁呢一個教授咧就能夠幫助我哋咧消除中音階段嘅恐懼同埋痛苦啦。個方法咧亦都係要我哋直觀心性嘅本質啦。咁呢一個教授咧係需要咧係我哋生前咧平時嘅時候咧就要練習嘅。譬如話咧，我哋咧係如果係而家好用力咧咁樣去瞌埋雙眼嘅話咧，咁我哋初咧係會漆黑一片，咩嘢都睇唔到啦。咁但係慢慢咧，我哋就會見到有啲光啦，有啲五顏六色顯現出嚟啦。呢啲光同埋顏色咧會越嚟越多嘅。咁樣喺呢一個書裏邊咧就稱佢為呢個空性或者法性自顯嘅色啦。咁又或者咧，我哋咧係咬緊牙關啦，咁嘅話咧，我哋去細細注意咁去聽咧，初會乜嘢都聽唔到嘅，咁但係後來咧，慢慢就會越嚟越多嘅聲音出現啦，甚至好似咧打雷一樣咁響嘅。咁呢一個咧就稱為空性或者係法性自顯嘅聲音啦。呢一啲嘅顏色、光同埋聲音咧，咁我哋喺中音嘅時候都會見到嘅。咁所以咧，我哋在生嘅時候咧，藉住啱啱所講嘅方法咧，係去練習啦，對住呢一啲咁樣嘅光啊、色啊、聲音啊，我哋初可能會覺得恐懼啦，咁但係我哋咧去慢慢去觀察佢嘅本質咧，我哋咧就會發覺咧佢哋係冇一個實在嘅本質，佢哋唔係真實咁存在嘅。咁然後咧到我哋係真正過身之後咧，真正中陰嗰陣面對到呢啲嘅景象咧，我哋照板煮碗咁樣去修持咧，就能夠咧係幫助我哋咧去解除喺呢個階段裏邊嘅痛苦同埋恐懼。Kama rangingi ngola tane rangingi rondo ayin bechana rondo jime ngola tene ji lamchir jidamba se jisa topa che parche che tini lamda cherwe ke tsulla tatanda gadu lamda cherwa ta che tini nyemomba lamda cherwa ta ni nasa lamda cherwa ta som pardo lamda cherwa ta yege mengo te tena ware la tini rondo se du chitanga ta rangingi tene kawachi magupa tak tekar tene rangingi rondo ayin bechana rondo jimengo sonne tene teya tanda jesin malarebe ge dongo tamchi nyongli nang kasala ni namba songna chen singi je yore la ni namba song te tsopu luji ne jandi ngoga ne drundi senji ne se namba song yore tina ne tsopu luji ne se na tingen zengang ne kuzu tso se garsik chambur sang ne yuba jay tang tene jandi ngoga ne se na ta nganchal la sopa mambo jay masung wa teka ta tingen zen la zay ne yuba jay la kogo yore drundi senji ne se du sen la nang tu tong nye mongpa la sopa jay ge yore de yin na ya te rang yin ke drullan dapa poro yin da drondro yin da chana drundi senji ne de tege ngo la tekar zikpa la te ne rang yin ke drondro yin da chana tanda pardu ga lam da chirwa namba ya lam chir namba ya tenpa tabu ga rondro je mengo la te ne te tabu yin da chana drundi senji ne sunwa de la te tabu mengo te ta ji chir ji lam chir je tamba te dorna ngondro nguye tingen zen gombe ta ji lam chir je tamba je tini ta ti chuntin te tupare la chesi rondro ga chuntin te tupare la tini ta te ji so tanda na mambo che ga longjin da ro che se sungun du la ta ti ga rewa kong ga che longje in dang gi longdan se na dai jen da bo je re se na ga jen da bo ma hi be chen na tini sen no ta ba ta no in gong do ma hyoro we ngo ne ni na ti ge se na ju ge yo re la tini te ya po se na ro ji。所以呢，刚刚呢在这里就讲到了4种转为道用的方式。那这4种转为道用的方法，它也有一个名称哦，它就叫做自解脱的口诀哦。就是说，你不需要刻意的去
抗拒，或者你也不需要刻意的去做什么，而就是观看他这些，譬如说病痛，或者是喜欢的、不喜欢的情况，或者是烦恼的，或者是中阴的，它的本质的时候，然后它自然就会解脱。那么这个呢，就是谈到了在这一次这个教本当中的结行的部分，也就是转为道用，它也叫做自解脱的这样的这种口诀。它这个呢，都是在针对了之前在正行的时候，你透过了禅定，你已经对心性有了了解。那么接着在日常生活当中，当你面对到这4种情况的时候，那么能够将它转为道用的一些口诀。所以就像刚刚谈到，它叫做自解脱的这个口诀。自解脱它本身就有一种意思在，就是说你不需要刻意，不需要用力的。那这就想到像是密勒日巴尊者，他就告诉我们，一个禅修者呢，他要具备3个要点，也就是身体的、语言的跟心理上的3种啊。他提到说，一个行者身体上禅修时候的要点，就是身体要直。你的背脊呢是要直的，身体不可以是歪的，这是身体的要点。再来语言的要点上呢，就是不要多话，也不要多说这些绮语啊，多说这些乱七八糟的话。那么语要静哦。再来第3个是什么呢？就是这里谈到的心的要点，它是自解脱的。他做了一个比喻，就好像如果你把一条蛇啊，把它绑起来的话，蛇它自己就会解脱解开来的，这个结它会把它解开来的。所以这里呢，密勒日巴大师谈到的禅修的心的要点，就像是蛇能够自解脱，也就跟我们这里刚刚谈到的将4种情况转为道用，它叫做自解脱的口诀呢，是一样的。好，所以这个就是这几天的课程当中，我们将堪布康沙的这一部教研呢，它的前行讲完了，同时它的正行，也就是禅修的方式也讲过了，最后也今天将这个结行转为道用的方式呢，就圆满跟大家做了一次介绍了。那么最后，因为很多的朋友要求说，可不可以给予这个法本的口传，所以荣界接下来会给予这个教本的口传呢。那什么叫做口传呢？它指的就是这个教本它的一种声音，它的整个这个教法的借由声音的一种延续。所以大家在接受口传的时候，要具备2个要点。第一个就是还是一样带着清净的心。这个动机呢来聽聞。第2個不要散亂啊，要專注的聽。那麼這樣子的話，接受口傳你就能夠得到加持。咁以上咧就寧波仔解釋咗咧係4種轉為道用嘅方法啦。呢4種嘅方法咧，亦都稱為咧係自解脱嘅口訣。自解脱嘅意思就係話咧，我哋咧係唔需要咧特登咧去做作啲乜嘢啦，好刻意去搞啲乜嘢咧，咁就能夠咧係將各種嘅問題咧係令到佢係自然咁樣消解嘅。好似頭先所舉嘅4種嘅情況，就係咧我哋咧只要直接咧係去觀察疾病啦、好壞嘅境遇啦、煩惱啦同埋中陰咧，咁樣嘅話咧就能夠自然地咧從中解脱出嚟啦。咁呢一個自解脱嘅口訣咧係作為咧係呢一個堪波更沙嘅呢個教研嘅結行嘅。咁正行咧，咁喺我哋喺正行當中咧係去禪修啦，對自己嘅心性咧係了解咗之後咧，咁然後咧喺日常生活裏邊咧遇到各種嘅問題咧，就可以透過以上嘅呢一個自解脱嘅口訣咧去應付啦。咁密勒日巴尊者咧，佢提出過咧，禪修我哋需要具備3種嘅要點嘅，咁包括係身語意嘅要點。身嘅要點咧就係我哋嘅身要直啦，脊骨要直啦。語嘅要點咧就係語要靜啦，唔好多説話啦。意嘅要點咧就係啱啱所講嘅自解脱啦。咁呢個自解脱咧，咁尊者有個比喻就係話咧，好似咧就係你將一條蛇咧，將佢捆綁成為一個。將佢繞成為一個繩嘅形狀咧，咁好快咧，呢條蛇咧就會自然咧係解開呢個形狀咧，係變翻好似佢平時咁樣嘅。咁自解脱咧就係好似咁嘅情況啦。咁以上咧都係堪波更沙嘅教研裏邊所提到嘅。咁喺呢幾日裏邊咧，寧波車同我哋講解咗呢個教研當中嘅前行、正行同埋結行啦。咁而家咧就即將應一啲弟子嘅要求咧，係去給予呢一個口傳。咁所謂口傳嘅意思咧，就係以聲音啦，將呢一個嘅教法嘅傳承咧係延續落去啦。咁我哋咧需要係以一個清淨嘅心咧去聆聽啦，並且咧係個心係唔散逸嘅，好專注咁樣去聆聽嘅。咁我哋能夠係咁樣做嘅話咧，就能夠從中得到加持。
Sanji Kendo Mede Purwai, Dogen Namda Kendo Je Parai, Yo Salang Tre Je Mengo Te Tirundru, Yo So Lama Do Jin Junga Rongri Kubi Chan Sablo Terandar Sazon Do Je Tipe Yon Zanan Jalanamit, Jidin Tada Gen Himbo, Mengo Zome Ati Gondan La, Jupan Tepe Karpa Don Tempe Gonzano, Ji Suzuan La, Ngendo Sinjung Garim Bangu Yengo Te Jenanju, Ji Lam Chire Je Damza, Nito, Trava Don Som Le, Tombola, Tomonga Ngendo Don, Tomomain, Lam De, Tishu Ngendo Don, Nile, Tombana, Nona Kimba Do, Je Tap, Ludo Nam Ye, Te Don, Lam Lopale, Jebranji, Jamdo, Lam Membale, Jebranji, Senji, Jamdo, Nimbo, Son Jose, Saint Jilla, Je, Angartin, Didi Junzi, Doji, Sempe Gomde, Tinjin, Tu Sobe, Yan Lam, and Yan Do, Jebrajin, Yordo, Jilla, Jevita, Senajito, Laminanjur Jerembano, Trim Jetarang, Hando, Sone, Nipa, Tumomainpa, Chunde, Lujin, Hundred Pentai, Jegom, Teon, Lake, Gavazin, and David Devanjon, Le Megawazin, and David Dunganjon, Loa Mebayamba, Teacher, Tombo Gedini, Sangu, Tengus, and Persepala, Tombo Lumoy, and to the Delai. Lumoy is on one trip with the Lucerwate, penetrating the Jurudu, Pumbonda, Moserwate, Cartok, is in the Senserwate, Metengo, Demuzongos, Kijiria, Gaduga, Namjurumbo, and the Chodon Sonkin, the Lumoy is on one trip, Dine, Legedini, Consejon, Lutocheo. Moto Chewan, Santo Cheki, and the girl, Lale, Luto, Cheser, Lale, Moto Cheser, Lale, Santo Cheser, Yebe, Contarion, Lumoni, To Cheser, Soyin, Jonte, Jibani, Domasoma, Conto Chesena, Santo Chete, Junsen, Santimatona, Luigi, Gedini, Gassi, Mercedes, Hockey, John Ketchas, Onini, Gahi, Mercedes. Senso che de sen kanong de jabonda lune ge dikin yobo yin ki sumba tar sen den jalbo tabo don ngoni yobo tabo yin no yon jin dala tin he dang je we ga zo rong ge sen to che won da de to che to go te yin de ni na cha ba je we ga zo yon rong ge sen to che won ni de to che don cho dong je we jin de ni ji se jong ro jo rong ge sen ne so Ronsan to Jawar Higu, Ronsan la on to na tin, Danini, Congi John Penem, Ronsan la on Matona, Condo de John Chodoni, Bohula, Dorion, Tina Gadu, Zongi, Chodon, Tamji Jetawa, Sensor to Higu, de Continue, Chitra Dadra, New Bay. Not no Amanda, Carry on Tamji, Introverso de Tana, taking Central Way. Jerwai and Rodu Dungal Maluti, game and no Tombezuni, Ibrande, Sala no Senji Tope and Antruber Central Lidam, Bebrande, Kisum Battery, and Pehune, Coyus on the hinges, do some mind, but wrong as Santoni. Shouldn't Jetawa, Sensa Kit, no sense of one to tell out. No, I don't know you, Jebrasego, Demasina, continue, but I'm just saying. No one knows something like him, the Mojamo painting, Hachon, Chonzi, Nini, Pongi, Zumbata. Lobby, Toduga, the Jerva, Zudala, Suba, no, Zombanda, no, Telatin, Yurido, La Cha, Idamo, Valadon, Parvala, Temubati, Chodomos on Jetobati, no, I, Teronga, Senti, Chergoro, Higo, no, Zudala, Suba, Senti, only some same number. Since Jintin Moala, 10 days on the temperature member, he goes to Teta Vicente. Goya, Taseme, Conga, Sensi, Tia Papa, Parjicha, Nanga, Ruba, Tanga Nedu, Kona Togo, Kona Ne, Togo, Kona Ne, Tasi Japaja Jingola Ne, Pepa Jinhila Ne, Saying Nipamet, Jori Sente, Jori Kuro, Contra La, Solaris, Contra Susu Curate, Ne, Nipame. Tina se yurje dana mene, non luje dana yomene, paranonga tombala yomene. Pe nepa, nesake, mepa toje, nesake, yana nese. Chino parasam don, nengini, jetade, konye, jayena, se yurdo. Non luje, pende don, judu yen, senjo tetardo, jorgube. Te yomene, tate bage, yana tate pesente ngoye bage, yana me bage. Ye na ye don kado konrun ke ye gubala ye don kado konrun tonjo me ben taje to ye pa yamai
Kishi Kari Gijabo Teni, Mangabe, Taji, the Mebayo Maindi, Dinakama Baron Doji. Yepa Main, Jarejo Mazi, Meba Main, Kunde Kanji, and Ganda Main Sunju Oman. Antato Sensi Juni, Tobrigoji, Zumbatara Labe, the Japan that I take on Jung and Rumbado, Nibakosola, and Jukonjungi, Rumbala. Lata Mengoga, one and Lumoy, Nilumote Baton, Kinji, Mengola, in the Sense. Mote Banile, Tombon, and Lutomberson, Hogan, Najepon, Kajonzi, Uji Joa Romboso, your Senji Deputy, Metimomba, and they must start to take a Tamuzi. Jimbetan to Suju, Yonju, Meba, Rombobso, Yana, the Susan, the Jagandakati, the Jim. Seni Sale, Wale, Rige, Geneva, but the Riba, the Suda. Zuda, so Senayedo, number Toboyome, Nona, Enona, Tomji, Mangabarano, Eugene, so do Kibanona, Yedo, number Toboyome, and Gona Sala Toba, the Riba Jim, but the Manga, Tingon, Lumaju, Tamalto, Dembole, Hige, Gabade, Jalwatan Jico, Jerem, Nimbo, Ngode, Majuba, Sena content on the Basome, take a Harara, in a Dade, Kone Trati, Majeba, Trabani. Roduni, Rotontia, Mebaton, Chadaradon, the Band, Jelwatan Jison, Debaton Jimboy, Sana Zon, Gadu, the Topatica, Matthew Rombobsola, Chaganda, Chidun, the Dume, Seni Saton, Ripa, Jemba, Riendo, Band, Constantine on Jijis and Jeron, Jigomba, Jugo, Jetiton, then Chupa de Lamanta, Caparvan, Hessington, Holland. Tamane, the Hinimbo, Hotomonga, Giron, Hinji, Preparation Cordon, Lame, no so. So on the Bancolo, then you do Jingolo, Modi, some Lema, Deni, Pape, Chugo, Jimbo, and said there were Jimbo, Tawas, at the Rigonzo Jimbo, Dawo, Cheso, Yaba, the Tamji, Zumo to Sate, then Roga de Bello, Jedoni, Jimbo, no attention to Amebaton, Tomba Kennedy coin. Jesse Sosono, Tesita, doesn't Tobacco Toba me, and I get you me, but teacher. Nihi, your gens, and Tokana, Tesita, Jebatoba like Zumba, Serata. Chuji, Trapaja, Zimbason, Tawa Mahi, Chuji, such a page on the image, Tawatini. The Milan de Baton, Yamikaji page, and Pala Ronsuji, and the Menziment, the Chudagan the Canon. Tamal Kiban the Nila, Chuin, Javin, Seriki, was a soldier Jimbo, the Mila Gebat. Yipe, Javit and Keto, and Gomba Jay, Servata, Sage, Carning, and Nuyi, Gomba, and the Mela. Nihiba, Jumabati, Dana, Ronge, He, John, He, good, Gina. Tetarangote, good, Ronga, Lumoy, and Cosum to Montrepa, and the Ojin, the Tarmeki, Sumba, Tarreno. Nipa Hinji, Mengola, Tene, Senri, Sosurumote, Banate. Sandon Ribani, Jebrahindo, Segute, Kitchen, Buildings on Ataraman. Longin, Dungeon to say, Mombate, Membeloni, Rongin, Dobatin, Buetanar. Hisum Ken, Senri, Matina, Jundin, Chunu, the Jabba. Taji Sunjuga, Lonely, Dobe, Colosa. Corsan Jungla, Teo Mai, Rombab Jangon, the Yebet. Kinsongi, Condon, Tijon, Gadu, Redo, Pen, Dul, some Mebe, Temin, Gadon, Dawad. Ripaye, Junsi, Don Yensona, Jing, Don, Gadu, Gadu, Le, Saw, the Saint Chain, the Began, and non get into Tonsa. Tina Nongaya, Tabaton, Sumber, longer riba, the thing to go, non get into Sumber, Saint Chadi, thought. Tena Seri Hinse, Tubayano. Sumba Rombro, some to Tempemangola in the jail, Lomjeraja, Donzana Mai, Rovaja, and the late in the Somasibe, Le Sardo, Soba Jane Chendro, Le Masoba, no me, Yunjo, me, Paco, Goje, Le Suye, no me, get on the Tondomagoa, Te only Narsaba, Tomji, Gajon, Konrunge, Majona. No menjong lua me ba in be no menjong se tina luseni lamen le yi me se be lula men se na sa don sana me se don te la te ne nya mo ba to kono to je on te tu suna salan je gadu no je mo lom chere so je damba ni che lom chere tam je ni bo ro so ga bo ko ne ju
te yong jin song bo dong che che ga wa dong ne ba dong che che dong jong de du ga du ga che ma zen dong ma zen ba dong du che ma zen na le ja che so te na jin song ni kong dong che na ga du ge to pa che se te ma to da nu sen gu nu sen ne pa ra ma ga to tong da men ne ba gan kin dung kin che sen ko rang ga ta na ro ba se ga che gan da ga che du nda du me be sen ni sa song jen ba Kiri Beten do se de ten o yung lu la na sa sung se ni de tor tong tong na se torwa korong ga ten do rong bab so ga se ni den ga mun ro yu karna kona chena dana na da na se je to ba me Kiri jen bang se ni de nyong chung chung thale tole ta bon ro yu nye mon ba je ye na te ji la nye mon ba tong ji ye jong kong so ga ri su su che par je la la he dong he che wa dong te gen do la la sen na la dong lalande jo lala thodu lala ngaja ki chewa susuru ye jin te yong ko ye rei susuru jo la te yong nyemo ba ke don na yure do mo ala tin imedeve sensor je go nen trupa don sen na na ngu bo ye don da gren ne tang don chung de yin la ter ma da wa don te mo ba ta bo de rong ngo ma don wa ngu bu ne lu de bar se ba la ni ba kan je ta wa don de jon zuda so yong ngu bo tang ji don do ne barande je cha ba Chepardo Pomosu Nijurje Tisi Deja Jitawa Tabu Toduna Ronle Towa Wam Batabu Kongsa Yentindo Lamakin de Unge Yentinaman Badonga Jana Ronle Nembala de Chudon Jitin Kongati Nichon Nanchuko Nyambate Yen Na Kedon Kiwi Nyarvas Riduki Joyin Binyam Batubo Konti Timata Nusengu Nusentu Chermapon Tondo Malon Barniemo Conti Kuranga Tendo Rombaso Yaze Rondo Sonate la Melon Tabi so Serete Relin de Coni Bale Sanke Dongo Ripasal Roma Kita Nasatun Tondo Tente la Melon Ikiter Pimon Nelu de Santamungo Risala Rongal de Tama Simba Jenitel Chui Ikiter Pimon Nelu de Sangajango Rorita Ronso la yose rondon monte la nyoni ye mi pomon ne lu de ngo sen de jengo sen de yo kimi de jon de tong tante la so to ye de mi pomon ne lu de ngo sen to to ngo sun sun ronso la yose je dru je ngo hi de la ta ye ge mi pomon ne lu de ngo hi sun ba ta ye nye mo ba la jen de ne ko na ne ka ngo ne jon sa wa me se be ye na non che na turo don jiti pe something ta ne mo ba ton ni do de ne gon ne mo lam si ma in par ton ni lam de si be ne lam ho che che ju so mon ro wa do ne mo ba rong sin de je na to gu don bo si ba don sum be ko ro wa ran chi si je ju ren ju pa ma je ko zo na je chi chi ta be yin ji ju si de de re na tu don la ton dan se de su Mindo Jurwa Yendo Nyamon Jedo Bala Jendo Dedi Chido Mago Yen Yendo Den Ronsin Do Mejeba Tekara Konshar Jedendo Rombab Sole Ronsa Na Yiki Zundubana Chunde Jebro Tilni Talom Je Gorso Matri Je Chone Tenyer Jen Lame Mengole Kibrato Guso Pardo Lomchirna Nawa Don Mendeni Zumene Dove Sersan Ronshar Rondo So Suate Tendo Rombab se le je tsenon parsan non do yon kondo yon me be ton su je non erendo komparse na son che se te le yime be handi je me don te pa don ma pon to punju ba tar ron non do mo chi de to lo de ne zendo te gal je non donc se lemba la nyenti don me di ni ya ba len de me di don ne je don ba ba te la yen ni mo je no je se don se mo da don lo de je se la Tente along the Chesterjon, Yedo Nilam Chin, Malam Chetujo, Saint Chestro, Lamate, Main Rombo Jamon, Danite, Ringamalom, Benin, Tubu, Semata, Rombo Jatan, the day and Tubu, Serayon, Cabre, and Ye person. Seneren Dubo, Yon, Nido Son, the Malam Sazimi, Jontini, Semata, Attention, Mebergison, and Malam Top, and Gosan by the own bottom Samba. Rabla Amalam Jitan Gopaton, then a Moshi and Gopaton, Tamalam Zumbo Yotami and Goparsum. Tarmalam Tokuban and Dojitan Jutanti, Calentine,
대 샤르람 포르반의 인에 도브가 원데 지금 그 자원 도르드 보도모 가른 네바시지 절와용 제공부터 산니 기디 산니 타베테 메모 사구인 보진선테 뉴무모겐 도르드 정등의 돌지 티비엔 돌와라가베테 솔미 투지된 반장 송긴 투종긴 대단한조나 냥솔롱데 콘주메 비추 대처를 그바 도만통세 지고 담방가이 그러나 대조를 세게 두바 마몬바르고 라니데 마주 루버티 인데 얘기에 달에 지나 가는 가는 유레노데 사단 힘비즈에 동바르에 두딘 서베가탄 차저리 서반다칼라에 남바윈토 다티게 트두바 제타 롱동제 두바레라 데타게 자와티 다마준로와 남카타로냐 베센진 제다 듣는 단단하란소 좀블랭겐 지틴도 후네 데게 자와라 테네 지틴제 콘톤제라 니도 무게도 센제 칼방년 바톤 지켄 베지 조딘제 발라 제베 투네 나루치 쇼지 제다 듣는 곰도미 파파 세나 곰데 랑게 다보 잡네 냥솔로나 텔라데네 롱히나 펜토 쳔보 용기요아레 마도 냥소 마노나 곰치바 정동 곰슈바 정게 대점 팽게 말rel라 드니 냥네 야보나로나 쇼리에 那么这几天我们讲授了、教导了这样的这个教言，那么口诀，而且也给予了这个口诀的口传，所以我们要将这几天的这样的教学还有口传的功德呢，善根要回向给所有的众生，要回向给尤其世界上各种这些现在的传染病、各种的疾病能够消除，各种的饥荒或者大自然的灾害能够消除，而且最终呢，所有众生都能够得到就近的快乐的佛的果位哦。那么，但是在最后还是要跟大家分享跟提醒，也就是禅修的要点是什么？就是你要将它变为是你自己的，也就是你自己要去实修它，要去实践它。禅修如果只是听闻到它、学习过它，这是不够的。重点是一定你要去实践它，跟真正去修持它。所以请大家好好的放在心上，好好的去修行。咁呢幾日咧係靈寶姐為我哋咧係教授咗呢一個教言啦，再加埋口傳。咁我哋要將呢幾日所累積嘅善根咧係回向俾一切嘅眾生。咁尤其係咧而家世間有好多嘅傳染病啦、饑荒啦、自然災害啦。咁我哋希望咧係所有呢一啲嘅問題都能夠平息啦，所有嘅眾生咧都能夠獲得究竟嘅安樂，亦即係成就佛果。咁然後咧我哋自己咧係亦都要將呢所聽聞嘅禪修嘅教授咧係實踐出嚟啦。咁嘅話先至可以將聽聞到嘅法咧係變成係自己嘅。單單咧係聽聞同埋口傳咧係唔夠嘅，我哋必須要咧係將佢真正付諸實踐啦。咁請大家係好好記喺心裏邊，並且咧係精進去修持。恰萨来瓦当去见下巴当去所也让亏欠所瓦给我众生大给接萨华他们接送别将就切我城中心向明波聲獻身口意，咁一陣咧，我哋就會安排今日共爭嘅師兄啦。咁我哋會喺等喇嘛格山個中心供完身口意之後咧，我哋再會安排師兄上嚟在台上面做共爭。我們現在先由喇嘛格山代表我們供養身口意，等一下今天已經登記共生的師兄們就請聽指令，我們就安排是上台共生的。頭先喇嘛講啦，今日共爭嘅師兄咧，咁麻煩咧就而家馬上去咗我哋呢邊先。咁我哋會接住
接住佛光密城中心啦，就一齊上去做共爭。今日共爭嘅師兄，麻煩你就先出咗嚟喺我呢邊先。麻煩已登記的共生，麻煩已登記共生的師兄們到台的右手邊，先去排班。如果聽日上共爭先，頭先我同喇嘛商量過啦，因為聽晚灌頂啦會比較人多啦，咁如果大家聽日上共爭嘅話咧，咁你哋都可以今晚登記。咁聽日我哋晏晝嗰個 section 做共爭，做共爭。咁我哋聽日如果共爭咧，就會晏晝嗰個 section 啦。如果希望是明天到台上面去共生的朋友，也可以到登記台那邊去登記。我們會在下午的時段去做共爭，晚上的時段我們是做灌頂的。好，咁我都要將今日共爭嘅師兄嘅名單我都讀一次啦，將功德回向翻俾所有嘅師兄嘅。今日總共師兄咧就有47位師兄做共爭嘅，咁佢哋就係林志傑合家孫瑞、佛弟子鄧清香、黃海、Terry 關、黃婉儀、Gilbert Chan、李妙儀、太虛大師、菩提道場、周佩蓮、Stephen Wong 合家張略、Brian Shed and Family、何炳佳合家、蕭怡玲合家、Mian Kathy Mo Ling、劉永元合家、一切眾生沈太、李麗嫻、蔡怡瓊合家、何瑞蓮、周浩、韓志海、司徒振中合家、吳瑞華。你哋又係咁樣寫啲字啊！林素華合家、陸美儀合家、一切眾生。葉慧瑩、鄧許玲、劉炳兆合家、邵彩亮合家、陳燕玲合家、希望係啦。林王慧蓮合家、盧小珍合家、劉偉信合家、Annie Mill 白志成合家、李文龍合家、馮錦明合家、鄧岸明、梁正瑩。我再講一次，大家如果你哋唔寫正體嘅話，我係讀唔到你哋個名㗎，唔好意思啊。
Peshin Shabin Tinle Chole Namjala Balparasho Tenbe Banjure Karma Lode Sha Chebe Sangbo Yende Kacha Peshin Shabin Dade Shedruke Tinle Chole Namjala Balparasho Tenbe Banjure Karma Lode Sha Chebe Sangbo Peshin Shabin Dade Shedruke Tinle Chole Namjala Balparasho Tenbe Banjure Karma Lode Chebe Sangbo Yende Kacha Peshin Shabin Dade Shedruke Tinle Chole Namjala Balparasho Tenbe Banjure Karma Lode Chebe Sangbo Yende Kacha Peshin Shabin Dade Shedruke Tinle Chole Namjal Balparasho Tenbe Banjure Karma Lode Chebe Sangbo Yende Kacha Peshin Shabin Tinle Chole Namjal Balparasho Tenbe Banjure Karma Lode Chebe Sangbo Yende Kacha Peshin Shabin Dade Shedruke Tinle Chole Namjala Balparasho Tenbe Banjure Karma Lode Chebe Sangbo Yende Kacha Peshin Shabin Dade Shedruke Tinle Chole Namjala Balparasho Choyen Taye Medbe Gekurun Kachab Kayen Doje Ningbe So Shumshin Medba Nyede Gawe Pujure Jawa Medbarasho Solo Choyen Taye Medbe Gilhorut Kachab Kayen Dorje Ningbe So Shumshin Medba Nyede Gawe Pujure Jawa Medbarasho Solo Choyen Taye Medbe Gilhorut Kachab Kayen Dorje Ningbe Shumshin Medba Nyede Gawe Bara Pujure Jawa Medbarasho Choyen Taye Medbe Gilhorut Kachab Kayen Dorje Ningbe Shumshin Medba Nyede Gawe Bara Pujure Jawa Medbarasho Choyen Taye Medbe Gilhorut Kachab Kayen Dorje Ningbe Shumshin Medba Nyede Gawe Pujure Jawa Medbarasho Choyen Taye Medbe Gilhorut Kachab Kayen Dorje Ningbe Shumshin Medba Nyede Gawe Bara Pujure Jawa Medbarasho Choyen Taye Gilhorut Kachab Kayen Dorje Ningbe Shumshin Medba Nyede Gawe Pujure Jawa Medbarasho Choyen Taye Medbe Gilhorut Kachab Kayen Dorje Ningbe Shumshin Medba Nyede Gawe Pujure Jawa Medbarasho Choyen Taye Medbe Gilhorut Kachab Kayen Dorje Ningbe Shumshin Medba Nyede Gawe Pujure Jawa Medbarasho Choyen Taye Medbe Gilhorut Kachab Kayen Dorje Ningbe Shumshin Medba Nyede Gawe Bara Pujure Jawa Medbarasho Choyen Taye Medbe Gilhorut Kachab Kayen Dorje Ningbe Shumshin Medba Nyede Pujure Jawa Medbarasho Om Sote Tene Tate Mijure Inyen Le Sejen Koloro Ingwenshen Tarim Chime Teye Ngodo Chachenge Shebe Kele Chinja Tengdire Lode Same Loye Nawan Chering Loye Time Ring Ne Gombehete Mrawe Senge Mrange Wake Chum Chepe Seke Choke Sese Lode Shime Chebe Yongdang Be Tubde Serjang Tome Ring Lohe Desule Domke Mrawe Chojuru Ba Jigde Senge Ngobor Shabdes Chushin Chebe Nyamdo Ludo Bel Sangbe Yende Zalgwe Ngawa Chubje Dingze Wena Lame Ro Shabzun Kalparayo Me Ten Parasho Gongdang Chulbe Chingwa Kunche Jen Chora Namjang Shiwara Tewe Yinbe Kunzang Deme Gasa Chir Gyöke Sagen Dambara Shabden
天中东北密切天板当大家拉萨玫瑰给为门北这上萨多阿瓦给尊不给几天查巴拉拉修所的西文多大的密切着着去给说明多的那的这样今年是跟这个东阿瓦南人塞巴没被是被Kange senpe wari salvan de sokten jingi tenkang sarvan Rove sonam chege gokalndo sebe katen yinre nejur Time chenpe pemo rabshenpe seche nyingje de son pomdeles Pangme nebe tarde pongwa nam semze rove debe shabdes Chebe meshe mongpe de chandre sebe fege popa shumje Zombi Quinge Yewa Trobe Shim Rave Wang Chu Dambai Soshes Paye Leje Norbe Shutere Lode Karsel Dave Kehurun Sedin Duze Wena Gela Chu Longre Mrave Senge Soshes Asamong Me Shutere Subale Nyedang Munse Bema Karbet Seche Jaguen Chebe Leje Ke Quinge Kajara Sove Gezen Chomden Teba Medbe Dentun Dang Tenjong Lume La Samandak Bet Paten Lame Kuse Setarat Punzun Deshe Langso Chejur Lamay Kugang Zangvar Sova Deshoto Kuse Ring La Sova Tinlen Darshin Jala Solvan Lama dan dewa med barashin jelo palden lambe shabe ten bandang khanya me yong la de ge jwa dashe mal so sa devjang nyurdo sanje sala ge barara sho ye ma ho ngo tar sanje nawa thaye da yesu jo to je Chen Dang Yun Du Sen Bai Tu Chen Tom Nam Lai San Che Chang Se Men Pang Me Khor Ge Khor De Ke Ngo Tar Pak Tu Me Dewan Chen Shen Che Ve Shin Kamam Dir Dani Ninen Se Ve Jurma Dai Ke Wa Shin Ge Barama Je Paru Deru Ke Ne Nang De Shak Dong Shon De Ke Dai Ke Mo Lan Da Pa De Shoi Chu San Je Jang Sem Tham Je Ke Ge Men Ru Par Chen Ge Lap Tu So Te Ya Tha Pen Ta De Ya Awa Bo Ta Na Ye So Hai Cho Gu Cha Wa Se Che Gong So Nye So La Che Ye Rang Dai Ge Tu Sum Ge Sa Pai Kun Cho Sum La Che Pa Bu Cha Vi Ten Pa Pe Jur Che Ge Wa Sem Che Kun La Ngo Trôi Quyền San Je Top Jur Che Ge Sa Tam Je Che Du Te Dai Ge Ju La Min Jur Che Tim Nye Dai Nye So So Te Se Ring Ne Me Nyam Do Pan Se Dir Sa Chu Non Jur Che Nam She Se Be Jur Man Tha Te Wa Chin Do Ke Jur Che Kene Pe Me Kha Che De Lu Den De La San Che Sho Chang Chu Tom Ne Je Se Do Chul Be Do Wa Jin Ba Sho Su Naman De
今晚嘅佛學開示，我哋第一節就圓滿啦。咁我哋大家我哋先大家一齊起身合十，雙手合十，我哋恭送創宮仁波切離開會場。今天的授課正式結束，請大家起立，雙手合十，恭送仁波切離場。會就圓滿結束㗎啦。咁我講一講聽日個時間啦。咁聽日依舊都係10點鐘至11點半咧，就係展覽同埋會前行會繼續嘅。咁晏晝2點半鐘咧，都會繼續收錢啦。咁聽晚7點鐘咧就作為佛母灌頂。如果大家係要共爭嘅話，咁聽日就係要，起碼我諗你都要晏晝嗰節之前嚟到你做咗登記先。咁今日啲工場通知我啊，係要預50封嘅果葉嘅。咁就大家頭先時師講咗啦，大家帶嚟嘅嘢咧就唔該帶翻走啦。咁啲飲剩嘅樽啊杯啊，咁希望大家攞走，因為我哋實在呢幾日就見到啲聲踢到啊，整到污糟咗嘅。